Veliki broj ljudi traži sigurnost i jedina sigurna stvar koju može bilo ko očekivati od nas jeste da se sigurno možete nadati da će biti promene svakodnevno i bit će sve više i više promene kako godine budu prolazile. Nekada da ste se probudili prije 1000 godina, recimo 1000. godine da ste živjeli u Srbiji negde na nekoj planini, da ste spavali 500 godina, da ste probudili 1500. godine, verovatno se ništa posebno ne bi promenilo, ali recimo danas da osoba propusti samo 2-3 godine, videla bi ogromne promene što se tiče tehnologija, što se tiče organizacije, što se tiče života uopšte. I promene je važno da shvatite da je to sastavni deo života i isto kao što je Charles Darwin rekao u svojoj čuvenoj izjavi da vrste koje preživljavaju nisu one što su najjače ili najinteligentnije, nego one koje se najbrže prilagođavaju promenama. A za prilagođavanje promenama je od kritične važnosti da počnete da učite, da radite na sebi, da napredujete, da se stalno menjate. I skoro me jedan prijatelj pitao, razgovarali smo nešto, pitao me Dejane koji je najbolji način da se brzo uči i definitivno jedan od načina da brzo učite i da se prilagođavate promjene jeste da učite iz iskustva drugih i da učite iz knjiga čitajući. I današnja tema videa jeste koji je najbolji način, ne da učite, nego najbolji način da čitate, to jest podelit ću moju promenu koju sam imao prethodnih 10 godina što se tiče samog čitanja. Kao što znate, na ovom YouTube kanalu dosta propagiram čitanje, koliko je meni pomoglo u životu i ne samo čitanje na temu biznisa, nego uopšte za sve sfere života, jer zaista ima korisnih stvari da se iz knjige nauče i praktičnih stvari, a jedna stvar koja je dosta uticala na moj način čitanja jeste ova spravica koja se zove Kindle. Ne znam da li ste čuli za nju, ali prvi put to je uređaj za čitanje koji sam prvi put dobio od prijatelja iz Kanade pre nekih 10 godina i u suštini to je proizvod Amazona gde možete kupiti Amazona, skoro možete kupiti i na našim prostorima, košta nekih 100 eura i ona vam omogućava nekoliko prednosti u odnosu na klasično čitanje. I zbog čega danas recimo 80-90% mog čitanja se odvija preko Kindle umjesto preko klasičnih knjiga, kao što vidite iza. Ja i dalje čitam klasične knjige i volim da čitam iz fizičkih knjiga, ali jednostavno Kindle ima toliko prednosti u odnosu na klasične knjige i koji ću vam sad reći, i ako niste do sada bili svesni ove mogućnosti, evo sad nekoliko razloga zbog čega sam ja prešao na čitanje knjiga preko Kindle. Prva stvar jeste definitivno dostupnost knjige. Znači, bukvalno svaka knjiga vam je dostupna u bilo koje vreme. Kada kupite Kindle, imate da otvorite Amazon nalog i tamo možete kupiti bukvalno sve jednu knjigu koja postoje preko Amazona. Naravno, to je na engleskom, ali i ako ne znate engleski jezik, vi možete bilo koju knjigu, ako imate u PDF formatu, konvertovati. Imaju aplikacije koje konvertuju format za Amazon i možete prebaciti na svoj Kindle i tako čitati knjige. I meni posebno znači to što, pošto znam engleski jezik, mnogo je veće mogućnosti da dođem do dobrih knjiga, pošto engleski jezik se priča mnogo više nego srpski jezik i ja bukvalno jednim klikom, ako sad želim da kupim neku knjigu, sve što treba da uradim jeste da odem na Kindle, idem na njihov sajt, ukucam knjigu koju želim i jednim klikom mogu da je kupim. I to je meni mnogo znači, zato što jednostavno imam određene teme koje me interesuje i pre, recimo da sam hteo da kupim neku knjigu koja se nalazi u inostranstvu, potrebno je bilo da čekam, ne znam, 10 dana, 20 dana da mi stigne, sad mi bukvalno u roku 10 sekundi ta knjiga stigne i mogu da počnem da čitam. Druga velika stvar i prednost pored ove jeste što u džepu možete imati celu vašu biblioteku. Ako idete negde na odmor, prije ja kad sam išao, i dalje nosim jednu knjigu, verovatno fizičko nosim knjigu kad idem na odmor, ali ono što je prednost jeste što uvijek nosite celu svoju biblioteku sa sobom. Znači na Kindle možete imati hiljade i hiljade knjiga i u zavisnosti od vašeg raspoloženja šta vam se tad u tom momentu čita, vi možete početi sa čitanjem.
Jer jedna stvar kod čitanja koju ja recimo sam otkrio kod sebe jeste da sam pre pravio možda tu grešku, da kad uzmem jednu knjigu ne želim da idem na drugu knjigu dok ne završim tu prvu knjigu što sam počeo da čitam, ali u suštini treba da pratim svoje raspoloženje, da vidim šta mi se čita. Ja iz dana zato nekad se zna desiti da u jednom momentu čitam 3, 4, 5 knjiga odjednom. Jednostavno u određenom momentu se tako osjećam i neka pitanja me više interesuju iz jedne knjige i onda čitam ono što mi više prija i što mi je korisnije u tom momentu. I to vam Kindle omogućava jednostavno kad god kupite knjigu, ta knjiga se nalazi na njemu i možete da pristupite u bilo kom momentu i bilo gde se nalazite. Sad, dosta ljudi misli da, pošto je ovo električni uređaj u odnosu na klasične knjige da kvari oči, ali specifičnost kod Kindla jeste da ovo nije klasičan ekran kao što je na telefonima ili tabletima ili računarima, nego ovo je bukvalno, evo sad ću vam pokazati, evo ovo je tekst i ovde sad vidite, ovo je sad sa crnom pozadnjom dark mode, znači ako želite da čitate predveče, što je isto jedna velika prednost što možete čitati u mraku, ja to ne praktikujem, pokušao sam, ali mi generalno ne prija, ali generalno možete isto čitati, na primjer, kratkoročno u mraku, ali vidite ovde kao klasičan papir je, znači ne opterećuje vaše oči i to je jedna stvar koja me privukla, jer generalno ja na telefonu ili na tabletu vi isto možete skinuti tu Kindle aplikaciju ako želite da dođete do tih knjiga, ali jednostavno taj ekran je nekako drugačiji i meni opterećuje oči za razliku od ovoga gde mogu čitati pola sata, sat, 2, 3, kao kod klasične knjige, da mi se oči ne opterete. I to je isto jedna super stvar kod Kindla. Sad ću vam reći još nekoliko prednosti kod Kindla, koje su za mene značajne. I sad, jedna stvar koja je važna kod učenja i čitanja jeste hvatanje beležaka. I ovde super stvar kod Kindla jeste jako se lako hvataju beleške. Znači, ako ja nešto vidim, sve što treba da uradim jeste da kliknem recimo na nešto. Evo sad ću vam pokazati. Evo vidite, sad sam ovako, stavim belešku, i on je automatski napravio belešku. I kada čitam ja bilo koju knjigu, kad napravim sve te beleške, jedna super opcija je što mogu ja sve te beleške da izvezem iz te knjige i da stavim na jedno mesto. Ja, na primjer, sve te beleške čuvam u Evernote-u i sve beleške i sve knjige koje sam pročitao preko Evernote-a mogu da izvezem i da se nalaze na jednom mestu. Te beleške svakako ostaju i u toj knjizi na Kindle, ali ovo je meni praktičnije da se sve te beleške nalaze na jednom mestu. A takođe sve te beleške koje uradite kada se ulogujete na Amazonov sajt, isto imate jednu opciju gde možete vidjeti sve te beleške koje ste pokupili iz čitanja knjiga. Još jedna velika prednost kod Kindla jeste što ima tu ugrađenu veštačku inteligenciju koja vam predlaže knjige na osnovu vašeg prethodnog ponašanja, na osnovu vaših prethodnih knjiga koje ste čitali, on vam predlaže knjige koje su za vas. I tako sam ja došao do dosta knjiga koje apsolutno nisam bio svestan, ali Amazonova veštačka inteligencija je na osnovu tih 10, 20, 30 knjiga koje sam pročitao na određenu temu otkrio da ja imam neke posebne interesovanje i predložio mi određene knjige i u velikom broju slučajeva se potrefi da su to baš knjige baš odgovarajuće za mene. I ono što možete uraditi isto kod Kindla jeste, kad dobijete tako neke knjige koje vas interesuju ili predlog za knjige, vi ne morate kupiti tu knjigu, nego možete preuzeti primjerak, znači prvo poglavlje ili dva zavisnosti od knjige do knjige, možete početi čitati i vidjeti i nakon toga što vidite kakva je knjiga, kakav je sadržaj, kako je prvo poglavlje izgleda i ako vas knjiga privuče, onda je možete kupiti, tako da možete testirati knjigu pre nego što je platite. Ali inače, knjige na Amazonu kreću se od tu negde oko $10, ali često imaju promocije, pa knjige često možete kupiti za manje od $1 ili $2. Naprimjer, ja sam prošle nedelje bila neka akcija na Kindlu i otišao sam na taj deo, ali sam izveo biznis varijante i dao mi je 2 predloga za teme koje me interesuju, konkretno kako da bolje se pričaju priče i kako da se poboljša glas. I te knjige sam platio, ukupno obe sam platio nekih $3 ili $4, zato što su bile na akciji, ali ovako, kažem, redovna cena nije mnogo ako ćete zaista pročitati i primeniti ono što naučite iz knjiga. I sa ovim bih završio prednosti što se tiče čitanja putem Kindle aplikacije ili Kindle uređaja. Kažem, klasične knjige su super, ali jednostavno je što je malo teže doći do onih knjiga koje zaista želim i ne mogu nikad da osjeti sve knjige sa sobom kad negde idem i to vam Kindle omogućuje. Još jedna super stvar, za učenje možete koristiti, što se tiče Kindle, to sam zaboravio reći, da imate i te audio knjige
koje ako vam više odgovara možete slušati kada putujete umjesto da čitate, ali to je već jedna druga priča. U svakom slučaju, nadam se da vam je bio koristan ovaj video i na kupujem prodaj ili na nekom drugom sajtu možete kupiti ovaj uređaj i testirati i vidjeti da li će vam biti značajno korisno i da li ćete promijeniti svoje navike što se tiče čitanja. Ukoliko čitate Kindle, možete isto ispod komentara napisati šta je vama bilo najznačajnije, zašto ste počeli čitati knjigu u odnosu na klasične knjige. Ukoliko čitate klasične knjige, možete isto dati svoje argumente zašto je vama bolje čitati klasične knjige. I toliko za današnji video. Ukoliko vam se svideo, možete kliknuti dugme like. Ukoliko imate neke predloge za buduće video, teme koje želim da obradim i podijelim svoje razmišljanje, isto možete u komentaru napisati. Također, ukoliko želite da se pristupite mojoj Facebook zajednici, u grupi Sistemi su rješenja gdje ima nekoliko video treninga koje sam držao za postavljanje ciljeva, za razvoj biznisa i za marketing i prodaju. Imate link ispod ovog videa, tako da se i tu možete prijaviti ako niste do sad znali za to. I za danas toliko. Do sljedećeg videa veliki pozdrav i zapamtite kao i uvijek, sistemi su rješenje.